higala, welcome back to my channel. And today mga higala is first day of snow. Yay! Snow is here na yun mga higala. Grabe, ang lamig. Pakita na ko sa inyo mga higala. So yan mga higala, ang snow. Wala pa na stick sa ground kay kanang bago pa kay nag-snow. Pero madugayan na siya. Stick na sa ground ang snow. Pero karon nag-melting pa kay bago pa man. Di pa kayo bugnaw pero karon ako grabe na katugnaw. Ang ground di pa kayo bugnaw ba. Yan mga higala. Ay mga higala. So ito na, first day of snow mga higala. Ayan. Ang lamig-lamig dito. Grabe. Yan o, snow. See the sky so dark. Up, down. Oh, grabe. Meeting heavy. It's heavy now. Tanawa mga higala ang snow. Ayan, mga higala. Grabe, ang lamig. Katugnaw. Mga 30 minutes nag-snow mga higala. Mistake na siya sa ground. Tanawa ang ground is white na. Yan mga higala ang snow. Ipakita na ko ninyo. Higala. Yan mga higala ang snow. Nawa ang grass, diba? Puti na. After 30 minutes. Yan. Nag-heavy snow na siya. Arita dito sa snow. Yeah! Yeah! Grabe ka tugnaw. Yay! Snow pa more. Ayan, ang lamig oh. Yeah. Super cold in here.
One eternity later. Hi mga higala, welcome back to my channel. O karon mga higala, madto ta sa Asian market. Kay magpalit ta og Filipino food kay gimingaw nami. Kay si Daddy ganan siya hot spicy nga noodles. Muna iyang gusto na maadto mi karon mga higala og mapalit po mig uban nga mga Filipino food. Maintag mga higalag na ay ampalaya para maka kaon na po kog ampalaya kay dugay-dugay na giwa ko kog ampalaya mga higala gimingaw nako. So kay mga higala medyo hapit na gyud ang gabi mga higala. Og tan-awa ang gawas mga higala kay mga 5:30 na. Pero medyo dulom kay kanang gaulan-ulan. Nya gadag pod mga higala. Higala nagbike-bike bisag gaulan mga higala. Look at this RJ. The most dangerous thing ever Yes. created. Biking. Ngit-ngit na mga higala. Yan si RJ. Hello, it's raining RJ. Okay mga higala, paabot to sa tang daddy kay dugay kay mahuman. Dugay kay mahuman si daddy og panira sa mga pultahan, sa mga laksa, mga dapat ilak. So, kay mga higala tara na og maabot si daddy ha. Kay dili ko ka take og video mga higala kay kanang mag-drive man ko. I have a question. Here's RJ. I have a question. What's your question? Where does the water from the gutter come? Where does it go? When it goes down the gutter. Oh, in the drainage. So why is that one is just leaking? Just all the water just going pouring out on the floor. Because it's the rain. It cannot get all the water of the rain. No, it's because I looked at the gutter and all the water coming out of the gutter Yeah, is like there's like a hole, a big hole yeah. in it, and all the water is going on the floor. Yeah, maybe have leak. That's why making There's spell. a big hole this big. Pouring out the water and breaking Okay, picture RJ. flooding. You sweat RJ. Here is RJ. Should get a gutter right there. Here's RJ. It's night time now. Yeah. 5 minutes later.
It's Asian food. Okay guys, we are now in Ocean Mart. Here guys, so ipakita na ko sa inyo guys. Asian food. So muna siya guys. Ocean Mart guys. Grabe katugnaw diri mga higala. Okay, basulod na ta. Ug di ta mag-video kahit bawal. Okay. A few minutes later. Okay guys, we are now in the outside guys. Yeah, we done grocery guys. Wow, ang lamig. This is RJ. Okay. There is Ocean Mart. Unlock the door. You cannot open it, so cool. Okay. All Filipino, we buy Filipino food. All Filipino food we buy, guys. Yes. Ampalaya. Yan, ang ampalaya. What? Oh, grabe. It's so cool, Dorjo. What's that, Dorjo? You toys again? Egg. Of other eggs. Nothing got RJ. Only a toys. It's a eggs. What inside? RJ. That's the question. Excuse me. What's inside? Surprise! Yes, we're here now in the car, guys. We're done now groceries, so we go now in Smith's. RJ. Okay guys, we here in McDonald's. Waiting. Kay daghan nagpalit sa drive-thru. There is McDonald's. Is McDonald's drive-thru here. Kay si RJ ganag fries. Ay gutom na. He's hungry RJ. There is RJ playing iPad. Here is Moby. Okay guys, we here now in Smith. There is. Yeah. We go to inside now. Daddy watching the game. Daddy. Goodbye, baby. Okay guys, I go now. And Daddy and RJ watching baseball. Okay, we go inside. Here he is. Go get the lettuce, RJ. Okay guys, we here inside now, guys. Grocery. Here's RJ. Huh? 5. Oh my god. There's water. Get water. Okay, we go now. So check out. Okay, we're here. So cold. It should be. Okay, mga higala, we're now in the car.
So, that's it for now. Ay mag-drive ako. Bye!